Igama lami nguRafael Mthombeni. Nxa usiza lapha ekuvoteni, ekuvoteni kwalolu khetho lolapha eAmerica, sibona ngathi kuyavoteka sibili. Balungisile, kuyalungiswa, kulungisiwe kakhulu mina ngokubona kwami. Kulungisiwe in the sense that uyabona ukuthi abantu bakhululekile ukuthi bayevota, njalo bavota ngesikhathi leso abasifunayo. Bafakile izindawo ezithile lapho kuvotelwa khona ezaneleyo ukuthi abantu baye khona bayevota. Okukakhulu okuqhakathekileyo engikubonayo ikukhululeka lokho esingathi thina idemocracy yokuvota, ngoba kuyavotwa ngezincwadi, lokho okungathi izincwadi loba nje kungathi kuyahlupha ukuthi incwadi zizathini, incwadi asoze zifike, incwadi zizathini. Kodwa ke eqinisweni ukuthi incwadi zizafika ngoba ama-systems le avele akasebenza ngaphambili. Asiyonto okuthiwa khona into entsha ukuthiwa kuyaqalisa ukuthi kuthunyezwe amavoti ngencwadi. Yikho ngibona ngathi kuzasebenzeka sibili lapha nxa ukukhangelela ekuvoteni lapha. Engikuthandayo lapha ngokuvota ukuthi nxa ngikhangela ukuvota kukhululekile. Abantu generally bafuna ukuthi bakwazi ukuthi bavotile. Banelisa ukukhetha lokho abakufunayo. Akulanto okuthiwa khona kuhlezi kufanana okungathi kuthiwa mina kungathiwa khona ngwale party sekumele ngihlale khonapho, kungathiwa ngwale party kumele ngihlale ngikhonapho. Hayi, bayatshintsha abanye bavote le party ngalomnyaka, batshintshe baye kuleyana kulozayo umnyaka njengakhona lokho. Ngibona kuyidemocracy enhle lokho ukuthi abantu bavote. Lokukhuthaza ukuthi kufanele ukuthi uwazi ukuthi ivoti yakho iyiwo amandla akho. Ngethemba ukuthi ngabe kunjalo endaweni eziningi lemazweni la amancinyane asakhulayo, izinto eziningi zingaguquka ngoba abantu abakwazi ukuthi khona lapha kuvoti kule power khona phana kuvoti, ukuthi abantu baye khona laphana bavote, bavotele lo abamfunayo, batshintshe izinto ngalokho abakufunayo. Yikho ngibona ngathi ekuvoteni kulobungcono obukhulu kakhulu khonapho.